Hercules! Napalabas, impakaamo ni Lisa kini Hercules ti panagdaton kenkwana ti kapre. Insung batmet ni Hercules asaan amabalin a mapasamak ti kayat ti kapre. Nagdandanagmet ni Lisa gaputan narabyan ti inana a nagawid iti balayda. Iti daytamot lagun daway, nagturong ni Hercules iti puon ti balete apag nanaidan ti kapre. Ket binalaagan na daytoy asaanen niya agaramid iti saan anasayat. Kabayatan na, sapsapulen ni Mona ni Lisa nga anak na. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Ti Kapre! Dito'y drama tayo! Hercules! Lisa, ayan mo anak ko. Mangantan. Damat dito iti tsinelas ni Lisa. Aping embati na dito'y paraangan. Uray ti walis tingting. Naiwaramat iti paraangan. Ay sus, delikado da ito'y. Ang mga nuad dadakas anapasamak iti anak ko. Agpatulong ak kadag iti kaaruba. Mapukpukaw ni Lisa nga anak ko. Tulungan da kakalugaran. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ka ang mapukpukaw ni Lisa nga anak mo, Mona? Ang mga nuadala na panan na. Nuadda pa panan ni Lisa. Agpakada kanya kising. Anya? Iso atulungan da ko ma. Katsapulan tayo ti anak ko. Juan, Mona, hindi ka madanagan. Tumulong kami amang sapul ka ni Lisa nga anak mo. Mapukpukaw ni Lisa? Ay, sabali ti agparparik na kanyak. Ang mga no inala ti kapre. Hercules! Apaw! Si kamat gayam, apong. Ay, kunak do si Murot kamat na nagsapol kini Lisa. Apong, saan nga tanga inala ti kapre ni Lisa? Anya! Binalaaga kunday jay akapre. Asaan nga agaramid iti saan anasayaat? Gaputadakas kanyak. Ay, apaw! Kasta ka day. Un apong. Agsaga na kanyak dayjay akapre. No iso tinangalakan ni Lisa. Kala at latan ang nagpukaw ni Lisa, Rael. Uwan nga rod, Lito. Sa dino nga tan tinapanan ni Lisa. Saan nga taan nagtalawan ni Lisa? Wino saan? Ang mga nuada si murutan nan alalakay? Imposible tayo tangay pagpagam, Lito. Saan nga ramidan ni Lisa dayta? Rumbeng laeng, asyak ti pakiin na yatan na. Nukas ta nga rod, tumulong tamat ang makipagsapol ka ni Lisa. Uwan, Lito. Sapulin tayo ni Lisa. Ay, di ka unay agliday muna. Ay, patsak abasarakan tayo matlaing ni Lisa nga anak mo. Madandanagan naklauna yan, Tata Herman. Doon nga aldaw ang mapukpukaw ti anak ko. Ay, muna. Pinagwalis ko laang ijay paraangan. Ngam kala at mata na nagpukaw. Ay, muna. Tata Herman, adda nga tapakainaigan jay kapre iti panagpukaw ni Lisa. Anya? Ay, Nadakamat ngamin kanyak ni Lisa. Anagdaton ti kapre. Dayta ito ti pagdandanaga. Awanan ti gayem mo, Hercules. Tsaka mo na sa dino tinapanan na. Di kay agsangit, anti muna. Patsyok nga awan ti dakas ang napasamak kin ni Lisa. Agsublin tumatla ni Lisa dito'y lugar tayo. Ipanamnamak day takada kayo. Anya ti kayat mo asawan, Hercules. Basta, anti muna. Makaawid matla dito'y lugar tayo ni Lisa. Kapre, sa dino tinangipanam kanyak. Adda ka, dito'y uneg ti balete.
Saan kan ang makarwar pa'y dito? Asawaan ka. Anya? Maasyan ka kumakanyak, kapre. Di ka kumanagsangi. Agayatakan ka. Isong asawaan kan. Agbalin ka arena. Dito'y uneg ti balete. Saan? Pangaasim! Taisubdin ako iti lugar me, kapre. Sana mabalin na itapang panunutin. Agnaid ka niti agnanayon, diti uneg ti balete. Saan? Nagtal na iti aglawlaw ti balete. Sapay la kuma. Taadda dito iti kapre. Kapre! Agparang ka kumakanyak! Ay, anya nga tati aramidag? Tapno maispal ko ni Lisa. Patsyok ati kapre tinangalakan kwa na. Maminsan pa yung awagak ti kapre. Katno saan latang agparang kanyak? Gunggunak ti balete, aging amabwal. Kapre! Agparang ka kumakanyak! Kapre! Ay, saan ka diyan? Nagparangkin ka diyan kapray, apaw? Saan nga rod, apong? Makarik na pa yun iti panagdanag. Gabo iti panagulimag ti kapre. Ay, kumusta nga tan ni Lisa? Ay, sapay la kumaat, saan adin ang granti kapray? Una apong. Diyak ipalubos adang ranti kapre ni Lisa. Iso nga aramidok ti amin. Tapno maispal ko ni Lisa. Lito, inutan tapo kanan ti ponte balite. Wan, Rael. Naskan apo manaw day jay akapre. Sigurado nga iso tinangalakan ni Lisa. Wen, iso talaga. Sige, pukanan talata. Dagiti awanan ba'y niyag tatakaw? Tagtagbatin dakidin ti poon ti balete? Saan na mabalinda ito'y aramidin da? Nalabit nga muda, asyak tinangalagi ni Lisa. Ha! Ikakmanin iti pagnakman lang itang agtatakaw. Alaek ida iti uneg, ti balete apagtanga. Nagdakal ti poon ti balete. Iso asaan ta basta mapukan. Saan na balin? Tinapatag. Madadail ta ti balay ti kapre. Kat irwarnan ni Lisa. Sa bagay matkit dia. Saan arumbang nga agbutang ta iti dayjay akapre? Naskan nga irwarnan ni Lisa. Riribok iti lugar tayo da dya kapre. Isolatan ti pagbutbot yan dagiti tattao. Apay, Rael. At dananglit. Nagangdod. Sigurado ti kapre detan. Wan nga agpayso. Naanglit ti maangot ko. Nalapit nga dalang dito ti kapre. Tumawag kayo! Agtatakaw! Dalang itingatwan ti balete ti kapre. Kapre! Nasaya at nagpakita ka. Si kakadit tinangalagi ni Lisa. Wen! Siyak tinangalagi ni Lisa! Nangipanamkin ni Lisa. Adda iti uneg ti balete! Atayin ko! Kapre, irwar mo ni Lisa. Di mo kung mapagaramidan iti dakas. Di nagman pagkatawan, da kayo ngagtatakaw. Gapo iti naramedyo, dosain kayo! Anya? Pukpukanin nyo gidin ti balete apagtengak. Dursok kayo ngagpadpada!
Saan kami nga agutangkan ka, kapre? Anya? Di kag katawa, kapre. No, di mo irwar ni Lisa. Ituloy mi apo kanin ti balete. Kunamlan ka ba ilanda ka parmegen? Da kayo nga agtatakaw? Aramotek, tiwan na kabalin ko. Kat kamagan kayo. Kat ipan kayo itiunag ti balete. Anya? Kamagan kayo na dua! Saan? Tinakamkamagan! Saan? Umay kayo! Kat ipan kayo itiunag ti balete a balay ko! Anya ti mapaspasamak, Auntie Ising. Dalito kan Rael. Mapukpukaw damat, Herkulas. Anya? Idi pa'y kalman ang mapukpukaw da. Ay, anya ka din ti mapaspasamak dito yung lugar tayo. Talagang aglablabusan day jay akapre. Sigurado nga ta. At ikapre tinangala kadalito kan Rael. Masiguradok day ta, Auntie Ising. Awan mo't ti sabalian ng riribok dito yung lugar tayo. No saan aday jay akapre? Kasano nga ruday tahan. Amangan nuin inuten na tayo akam maganday di akapre. Auntie Ising, Ay mabutbutang kami. Gapo iti day di akapre. Herkulas. Sa tino dito lugar, kapre. Nangipanam kada kami, kapre. Adda kayo, di tiunag ti balete, agtatakaw. Anya, masyan ka kata kami, kapre. Di na kami kumaipupok dito nagtibalete. Awan mutla ti sir-serbiyo at ataw. Gapotag tatakaw kayo mutla iti lugar yo. Anya? Idi pa ilahe nga kayat kayo nga alaan di tiunag ti balete. Gapota kayat ko, nga agbalin kayo, nga adipon ko. Kapre, pangasim. Tayo na kami ni Tilubong, may. Sana mabalin? Gapota dito'y kayo nyag na nayon. Kaduwayo dito'y ni Lisa. Anya? Ada dito ni Lisa? Wen! Dito'y matla lugar tinangi kabilag kini Lisa. Anya, Da kayo adwa. Tiagbalin niya adipon ko. Kat ni Lisa. Tiagbalin niya sawa. Anya nga tati aramiden tayo kakalugaran. Nakabutbutangan day tingar aramiden ni kapre. Inala na ti anak ko. Saan lang asika ti madandanagan, Mona? Amin tayo. Mabutang kami mat adangran ti kapre. Ising. Agasam. Uray dalito kan Rael. Mapukpukaw damat kan. Dakas day jay akapre. Asino nga tan ti mabalin at tumulong kada tayo, Mona? Diyan ka mo, Ising. Mariribo ka na. Kanya kon makaturturog. Kapoy di pa nagpukaw ti anak ko. Kaslada kayat mong ibaga kanyak satnipan. Ay? Jakla maawatan dagiti ibagbagam. Apay akas lab bumarbara manan tingipan tinwang adda iti sikat ko. Anya ka di manan ti kayat asawan da ito eh. Jak pay lang amin kabisado. No kasano nga aramatan anaimbag ti pan nakabalin ko. Herkulas, apaw! Si kamot gayam apong. Ewan apaw. Ay, nadlaw ko nga may nasaan ka makaid na. Apay kaday. Kwa apong. Kas lang amin bimara tingipan tinwang adda iti sikat ko. Anya? Apong. Kastoy manan tinariknak, idi addadakas anapasamak dito yung lugar tayo. Nakabarikas mo't lang ken kati babataw. Kasano ngay apo mo daot apaw. Jak mo apong.
Apong, awan ka di ti mapalpaliiw yo. Ha? Anya kumagay ti mapaliiw kaw, apaw. Kitaan yun ni Satnipan, apong. No adda saan anasaya at amapaspasamak dito'y lugar tayo, kat saan mat amakaid na. Ha? Unyag pa isaw. Itay pa'y ngagat-ngatingat. Ha? Apong, saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Kitaan nyo o, apong. Pumanag na ni Satnipan. Kasla makarik na iti paggad. Anya? Adda nadlaw ko, apong. Ha? Anya ngay day tamadlaw maaw, apaw. No makarik na ag iti panagdanag. Kasla agdanag mat ni Satnipan. Anya? Kat no makarik na ag mat iti bisain. Kasla mabisin mat tinwang. Ay, saus. Anya ka din day tama paspasamak, apaw. Apong, no malmaldayak, malmalday mat tinwang. Ha? Ay, sa bagay. Nadlaw ko mat daytan, apaw. Ay, apong, kasla agpada kami iti marikrik na ken ni Satnipan. Ha? Apay ngay, apaw. Adda ka pa'y metla dito'y kubaw. Kunak man no rimwarkan. Apong Herman, kasla damang laplapad kanyak arumwar. Ha? Malagip ko nga minjay wak ang nagparang idi kanyak. Ha? No agparang dayjay awak. At damutan agparang nga ulag. Anya? Kunapay idi kanyak ti ari dagiti kaibaan. Nga agan nadak kanaw. Gaputa dumtengan tiriribok dito'y lubong tayo at tao. Anya? Apong, adda nga tapakain ay ganda jay awak iti mapaspasamak ita? Ay, jakamaw, apaw. Apong, apay akas to iti marikriknak ita. No saan ang makaidnat ninwang? Sa anak mo ton ang makaidna? Apay ang makarik na iti panagdanag ni Hercules. Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo anapolwan. Ti Capre! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser, ken iti direksyon ni Bergie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang tarabay.